bahumugisha n'ukuri kw'abagabo wabona iyi nkunga ingana gutya tuhumurike kaba ufite amapepe ino kuko Imana ibahumugisha, Imana ibagire neza. Amen. Imana ishobora. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mu gitondo nabwiye abakristo hariya ndababwira ngo Imana niyo yatanze umwana twari dukunze afite agaciro gakomeye tutovuga muri uyu mwanya ngo tumurangize. Ariko kandi Imana niyo yamusubiranye yavuye ku Mana aca mu muryango wacu twari tumubereye umurezi. Imana yamusubiranye. Izina ry'Imana rihabwe. Haleluya. Ndabwira ngo mwese abakristo muri hano n'abanumva mwese yego abana dufite abagore dufite abagabo dufite sabacu n'Imana wiro mwicaranye ngo nduru wawe uru w'Imana tuzamara icyo cy'Imana hejuru. Haleluya. Kubera iyo mpamvu Bwana asifiwe. Tugomba guhumurika abo dufite turabatijwe. Bwana asifiwe. Bari dufite turabatijwe naje abasigaranye ndabatijwe. Umunsi n'umunsi uhereye kuri wewe naje Imana yamuhamagara ntawayitanga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amugezeho umwana bampamagaye yiruka nk'umubyeyi mpangira ngo ndashika tabare sanga umwana yakoze accident wenda ndebe uko namushitsa mu bitaro ngo shike sanga yaramishe ndahindagura mbona ko Imana yamuhamagaye ndavuga ngo Mana uri umunyamaboko. Haleluya. Umurise kandi ihumura ryanyu turashimye Imana ibahumugisha ibahumuritse kandi Imana ishubahira. Bwana asifiwe. Yavuze ikintu gikomeye ejo aravuga ngo indirimbo niri humura ryanyu ryo kuza ngo ikirere ngo cyuzuremo indirimbo z'amashimwe y'Imana kandi ngo rimwe na rimwe twoshima dushaririwe. Amashimwe ari igihe dushima dushaririwe kuragira ngo mu mubiri se twataye ubwenge mu mubiri birababaje. Kingene nawe umubyeyi uri hano wabuze umwana, umubyeyi uri hano wabuze umugabo, umubyeyi uri hano wabuze umuvandimwe, birababaza bikora ahantu mu marangamutima gakomereka. Ariko mu bugingo turi bazima. Subizamo gatoya. Mukora izuma amasaha y'igitaramo yabaye tugiye kuvuga ngo tutakusanyika huko. Mukora izuma dusohoke tugere n'ibiye ku muhanda tuvuge ngo tutakusanyika n'abakristo. Umuntu yamaze gutora inzira y'umuryango azocamo tutakusanyika. Amajambo azoba yashize bijya ngo baza banyegekaho amadosiye ngo hari ukuntu abantu baza bamvuga umuntu azoba ari mu muryango we amajambo yasobanutse arangiye. Haleluya. Ariko mwami Yesu tutakusanyika huko wanapenye Mungu mwema sana. Tutakusanyika wapi wenye moto kama nasi Yesu
Abantu bari kuzuma n'abantu bahaye bamusirira hafi y'imigozi bayive muyitaze kabisa mukinguka izuma nibarangize basudu dusubire. Haleluya, haleluya, nyabona badufashe hariya tuzamure icyubahiro cyawe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana ibaha umugisha abanyabujumbura. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Bwana asifiwe. Amen. Ariko tuvugisha ukuri kw'abakristo tuvuga ngo Imana ibaha umugisha urutira nabuze icyo noba Imana ibaha abanyabujumbura mwese. Imana ibaha
neza. Reka tuvuge kumva amatangazo. Kweli kanongere nsabe Bishop Mathias senga Imana kweli udufashe kuri microphone. Mana ishobora byose turagushimiye muri uyu mugoroba wa none. Haleluya. Ushimwe kuko imigabo n'imigambi yawe ari nta kiza kiyikoma mu nkokora. Uyu munsi wari uwuzi, uku kwezi wari ukuzi, aya masaha wari uyazi kuko tsoba dukoraniye hano. Kandi nikidukoranije hano wewe ntabwo cagutunguye cyangwa ngo kiguce mu myanya y'intoke, ahubwo warabitewe neza mu mugambi wawe. Zadusavye natwe kwemera ubushake bwawe. Turagushimiye kuko uhaye wigaragaza mu ndirimbo no mu masengesho no mu ijambo ryawe. Nubundi tukweretse umukozi wawe Mwami Yesu uhagaze imbere y'iteraniro, umuhereza umugisha kandi umuzuza imbaraga zawe. Ureke ijambo ry'ihumure rive mu kanwa ke kandi rize rifite imbaraga zo komora ibisebe n'ibikomere biri mu mitima yacu. Ureka amahoro yawe Kristo abane natwe. Turakwiyegereje kandi tuguhaye invitation yihariye ngo ubwiza bwawe bugaragare muri aya materaniro, amatima buri muntu wese uhurike. Tubisabye mu izina ryera rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo microphone base n'abayizamuye buke kugira ngo n'abari inyuma hariya nabo barushaho kumva. Murakoze cyane. Microphone tigume gukorora uyu munsi byumemeze neza. Turahimbaje Imana so umwami wacu Yesu, twahawe umugisha wo kongera kuba duteranye gutya kubw'impamvu z'Imana yacu. Haleluya. Izi ni impamvu z'Imana yaduteranije. Ndatekereza mu giterane twari dufite, sinzi ko cyari guhamagaza abantu bangana gutya, kuko duhora dukora ibiterane. Abantu suko batoza, suko batokwitaba, ahubwo mu matorero menshi ahantu hatandukanye, tiyaba kanisa rimwe, haba amatorero menshi, abantu baba bagerageje gupanga ibiterane mu matorero babamo babarizwamo, mu buryo abantu benshi baba bafite ibitaramo, baba bafite amateraniro, baba bafite amasengesho. Ariko abo bose Imana yashatse ko duhura gutya, amakominote atandukanye, imiryango itandukanye, amatorero atandukanye. Munyemerere dukomere Imana amashi kuko twahujwe n'igiterane kimwe, aricyo cyo gushima Imana, aricyo cya kindi Imana yaduteguriye kuruta uko twebwe twabiteguraga. Imana ihimbazwe. Tubanje guha Pole umuryango wa Revera Gedeon na mama Pasteur n'abana n'umuryango wa hafi. Mu by'ukuri turavuze mu bushobozi bwacu
mukomere cyane. Twaje kubahumuriza, twaje kubabwira pole, twaje kubafata umugongo, twaje kubabwira ngo mukomere. Nibwo bushobozi dufite, ubwo nibwo bwa mbere, kubabwira pole, kubabwira ngo mukomere, kubabwira ngo muhumure, kubafata mu mugongo. Zo nizo mvugo dukoresha: pole, muhumure, mukomere, nubwo hafi ya byose ari cyo kimwe. Kubafata mu mugongo n'izindi mvugo zimeze gutyo. Icyo nicyo cya mbere twakoze. Cya kabiri ni presence yacu. Presence ya buri muntu irakwereka ko Imana yagutabaye. Yesu ashimwe. Bene data, presence yawe y'uyu munsi ni nziza cyane kuri uyu muryango. Ibyo mbivuze nk'umuntu mukuru, nk'umushumba, nk'umuntu ureba ingene ibintu twese turabizi, ariko hari igihe abantu benshi batagaruka ngo batekereze, ngo babe abantu bari souple mu bitekerezo. Hari abantu batari souple mu bitekerezo, hari abantu batabangutse gutekereza, hari abantu baza basaba ngo babafashe, babakore théâtre, bakore théâtre yo kugira ngo byibura hagira kinjira mu bitekerezo. Ariko mu by'ukuri ari abantu kandi bari souple mu gutekereza. Iyi shusho ni nziza cyane, igaragara neza. Iyi foto ni nziza ku babyeyi, ku bapapa, ku bamama, ku rubyiruko. Iyi shusho ni nziza, kandi yose yaje kubabwira ngo mukomere, muhumure, muhumurike. Niko bimeze, uru ni urugendo rwa twese. Yesu ashimwe cyane. Cyongeyeho ni uguhumuriza itorero rya Karumeli. Bene data, bashumba bo muri Karumeli, abakristo ba Karumeli, abayobozi, mwese inzego zose kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma, twaje kubabwira ngo pole, muhumure, ni urugendo rwa twese, kandi muhumurike. Cyongeyeho ni ukubasengera. Nituja gushika umwanya wo gusenga, tubwira abashumba mu kutuyobora, mu kudufasha, umuntu wese yatura ijambo ry'isengesho. Uyu muryango ukeneye isengesho, umuntu wese yatura ijambo ryo gusenga, kugira ngo bibe byiza. Amasengesho y'igiterane kingana gutya, abantu bari mu tekinike muvuge gahoro, timuse naho muri mwenyine iriya hirya, timuse naho mukora poto y'amashanyarazi, mumenye ko turi ku ikanisa, sibyo ba? Sinyara, ariko nyine kuzamura ijwi niko biza bigenda mu ikanisa. Nta uzuvuga ibindi bihe bikorwa. Iyo uvuze kera ubuzanye bitaza bikorerwaho, ariko ni sawa ko baradukorera ibintu byiza. Twarivuze ngo abanyamasengesho twese, nk'abakristu, abashumba nibaza kutuyobora, duhamagara Imana ize kuba muri uyu muryango. Tuzoba tubikoze neza, kuko uyu muryango ukeneye isengesho ry'abakristu bateranye bangana gutya. Kandi amasengesho yacu na presence yacu aragira icyo akora cyane ku muryango wa Revera Gedeon. Icya gatatu turi buze gukora, twese dutanga ifaranga. Ego, dutange peteroli, dutanga urukwi. Umuntu wese natanga mu bushobozi bwe, tugahuza isengesho, tukarihuza ni presence yacu, tukabihuza n'indirimbo, tukabihuza n'isadaka twazaniye bene data. Nta kabuza tuzoba dukoze ubukristu byibura bwuzuye, tuzoba tubikoze neza ku rwego rukwiye abana b'Imana batabaye. Yesu ashimwe. Ntitwosenga gusa, tuba tubikoze neza, kandi turabikora neza. Ngo turirimbe gusa, tuzoba tubikoze neza. Ngo dusome ijambo gusa turisobanure, tuzoba tubikoze neza. Ariko nitwongeraho aka kantu kitwa peterole, iki ni igiterane kitakorewe budget,
kitagize umuntu bahamagara ngo ibi nibi, iki ni igiterane Imana yonyine isitegura, hanyuma buri muntu yakigeramo agatanga contribution, igiterane ntikigume mu madeni. Kirazira kikaziririzwa, abakristo bari bavuye bateraniye, bariye, bangoye, bafashe amahoteli, bafashe amashambre yo kuryama, ngo nyiri bwite Imana yateguriye muri ico giterane ngo azasigare yishura amadeni. Ibyo birakwiriye ba? Ibyo ntibikwiriye. None umuntu nabonye twatanze sadaka, ariko umuntu utagize icyo akora, afite uburyo bwo kugira icyo akora agikore, uwo ni umwuzuro mwiza w'abana b'Imana. Iki ni igiterane Imana yateguye, yapanze bije yacu, hanyuma mu kubo kigomba gukoresha nawe ukwawe kurimo. Imana ibaha umugisha, uko tuzoba dutabaye byuzuye. Ijambo ryongeyeho ni ijambo tumaze gusoma, reka dusome. Ninde udusomera kugira ngo tubikore twihuse? Reka dusome mu Byakozwe n'Intumwa, turasoma ahantu habiri. Ibyakozwe n'Intumwa ni ibice 13 murongo wa 36. Baguheze mikrofone. Ubu mikrofone zimeze neza cyane, zigumuko. 13 Bibiliya iravuze ngo, kuko Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira, ashigwa kuri ba sekuruza, arabora. Amen. Amen. Tugende twongere dusome muri Luka bice 16 murongo wa 19. Luka 16 murongo wa 19. Murongo wa 19. 16 murongo wa 19. Hariho umutunzi wambaraga imyenda, umuyaga kurahuha mwihangane. Hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'iry'ibitare byiza, iminsi yose agahora adamaraye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro, wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we uzuyeho ibisebe. Imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe. Yego. Kandi yifuzaga guhazwa n'ibivungukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujana mu gituza cya Iburahimu. Yego. N'umutunzi nawe arapfa, arahambwa. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Yego. Arataka ati, Aburahamu sokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga ry'urutoki rwe mu mutuzi antonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanje, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none uguwe neza, hano naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuza aho muri batabibasha, kandi n'abava aho batagera hano batagera hano, kandi batagera hano. Nawe ati, ndakwinginze sokuru ngo nibura mwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza hano hantu ho kubabazwa cyane. Aburahamu aramubwira ati,
bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Nawe ati oya sokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Arababwira ati n'abatumvira Mose n'abahanuzi ntibazakwemera naho umuntu yazuka. Amen. Amen. Urakoze cyane, uri umusomyi mwiza. Turi hano kubw'impamvu buri muntu wese azi zo guhumuriza uyu muryango, ariko kandi no kubwirana. Subiremo, turi hano kubw'impamvu twese tuzi zo guhumurizanya no guhumuriza cyane uyu muryango wakuwemo umwana. Ari ijambo Yobu yavuze rikomeye, aravuga ngo uwo mpamagara no kwitaba. Imana Evera Jedeo, Imana uwihamagaye wese mu ijambo rimwe ryoroheje cyane, umuntu yo kwitaba. Yo bagoswe n'abasirikare benshi, yo bagoswe n'amadolari n'amayero, yo bagoswe n'imiryango ikomeye, yo bagoswe n'abamukunda, agoswe n'urukundo rumukikuje, yo bari ahantu hakomeye, twita hakomeye tuzi ku isi, ariko Imana ihamagaye umuntu yo kwitaba. Haleluya. Kuko igira ubushobozi n'ububasha ku rwego icyo ishatse mu ijuru no mu isi kizagikunda. Yesu ashimwe. Ibintu bitaza bikunda, ibintu bidakunda, ari utwo bahinduye ko barakomeza kubikora neza nta ngorane. Narimvuze ngo ikitaza gikunda muri iyi si ni mu bushobozi twebwe twahawe, kuko twebwe hari ibyo tugerageza ntibikunde, hari n'ibyo tugerageza bigakunda. Ibintu byose ico kiba kiri mu bushobozi bwacu, ico kiba kiri mu mbaraga zacu, ico kiba kiri mu maboko yacu, kiba kiri mu maboko y'abantu. Ariko ikintu kiri mu nshingano z'Imana, hari ibintu Imana yashize mu maboko y'abantu, yego, kandi naho tibize bipfa gukunda. Ico cyumvikane, hazakunda, kandi ico kintu Imana yashize mu maboko y'abantu iyo kigiye gukorwa ni processus. Ikintu kiba mu maboko biraruha nta kibazo, sibaba bako barabikora neza, ntibapfe kuvuga cyane, mwongorerane. Narivuze ngo ikintu kitaza gipfa gukunda ni igihe ico kintu kiri mu maboko y'abantu. Ico kintu Imana yashize mu maboko y'abantu iyo kigeze mu maboko y'abantu kiba kigiye muri processus z'ikintu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yeme ibigandi mubitinze, nimubona ibiteye bikunda muhite mubireka. Sinjaga muri ayo ngo materanira arangire. Ibyo mushoboye gukora byakunze, aba DJ ntibabe benshi, babe bake, hanyuma mubona bikunze, byari bimeze neza. Bigume kugira amafirimbi menshi. Ikintu kitakunze kiba kiri muri processus. Izo processus tukazikora nabi, ni twebwe bipfiraho. Ariko ku ruhande rw'Imana, umwana wacu iyo biza kuvuga ngo uyu mwana uwamuhamagaye nk'umuntu cyangwa mu bushobozi bw'umuntu, uyu mwana tibyari gukunda kwava muri urugo.
Pasiteri muvandimwe Mutabazi yatubwiye ngo iyo biza kuba ku mafaranga ya Karumeli, yabivuze mu gitondo, iyo biza kuvuga ngo umwana aragonzwe, umwana ageze aho avurwa mu bushobozi bwabo bafite nka Karumeli. Ba Naomi ni benshi ku isi, ba Naomi ni benshi Bujumbura, ba Naomi ni benshi muri uyu muhana, ariko iraza itoranya Naomi umwana wa Revera Gedeo, imutunga urutoki ngo ni wewe mpamagaye. Haleluya, haleluya. Twese tumanika ibiganza tukavuga ngo uwo mpamagara no kwitaba. Imana yamuhamagaye, yitabye, nta mafaranga yo mutanga, nta bariyeri yo mutanga. Urukundo ababyeyi bari bakunze uyu mwana tirwo mugarura, urukundo Karumeli yari ikunze uyu mwana tirwo mugarura, urukundo abagabo baraha muri iki gisagara tirwo mugarura, imbaraga z'abahungu n'abakobwa tizo mugarura, kuko ijwi ryamuhamagaye ni ijwi rituruta, riza rivuga ngo mwese ni haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nagusanze wigaragura he mwiva, ndakubwira ngo baho. Iryo jwi ndakubwira ngo baho, izivuga ngo baho, ngo umuntu akabaho agakomera agasumba. Buriya Rusofero yagize ibibazo bikomeye cyane. Imana yamurunzeho ibintu, imurundamo umuziki, imurundamo ubwiza, imurundamo uburirimbyi, imurundamo ubuyobozi. Yari umuyobozi umwe mu bashinzwe ibintu mu ijuru. Umuziki nicyo kintu cya mbere kiza gihagurutsa abagabo n'abagore, kigahagurutsa abahungu n'abakobwa, kigahagurutsa umukecuru. Umukecuru umwe yaravuze senti kigera ruguru, aravuga ngo icyo mushobora ngo nuko boyimushira nko mu gatuza, ngo igihe agiye mu murima ahinga ngo niyo yohinga cyane, ngo akaba nk'ushyiramo disikete disikete kugira ngo kuko yaga. Ariko naje umunsi bwa mbere numva disikete narahwereye, kuko nari umuyumbe w'ipendo n'ingoma. Hanyuma disikete iraza, ariko disikete yagaze iryo haba, ariko disikete yeme mwumvishe disikete cyari buriya ni umuziki. Imana imurundamo umuziki. Rusofero arireba. Tekereza Rusofero watekereje, yirebye uko Imana yamugize. Yamavuga ngo iriya y'intebe y'Imana ayongoza mugomo, yongoza abamarayika n'itsinda ryo mu ijuru, aremeza arababwira ngo buriya jewe simutekereza kwita murabona no kwita kudeta mu bantu bo kwita kudeta kwisi kubera uko jewe ndi umugabo w'umugore waje naho ngarukira akandi gatoya ndi Revera wikandi singira kashe zanja kwitira iyo ngiye wenda, kandi nubwo bushobozi ndi umuntu utotete mu bo kwita simbamwe. Nawe ko ndabona na Kofi ni hari abantu bose mu bushobozi bwa urabona bo gushiraho kese ukuta kudeta bo ishita mu rukiko bohereje bakavuga ngo uyu muntu ndi baramuwe. Ariko Rusofero buriya hari abantu bo kubera icyo bari intebe bicayemo, ubushobozi bafite, imbaraga bafite, botekereza bakavuga ngo iyi ntebe nicayemo noyivamo kaja muri iri. N'iki Imana yari yamugize. Haleluya, haleluya. Imana iramurebera mubwira ngo nakweretse kushe imwe, nakweretse uruhande rumwe, ngiye kukwereka urundi, kandi naho sinkoresha imbaraga, ndavuga rimwe. Wisange wahinduye izina uranaritwara wakomeza ube Rusofero. Irindi riraza rya kabiri tari rihari ni shitani, ubaye shitani. Kandi abakecuru buzuye umwuka wera bazoza izina ryaje wamubi umuvindagara, uzogumumanuke ubaye ubusa, ubaye zeru, ubaye ikintu
uzokangwa gusa n'umwana uzomenya ubwenge gusa akaja mu butayu azoza avuga ngo we uhwere. Imana imusuzuguza kugeza ubwo yamusuzuguje abantu n'abaciye bugufi batagira ifaranga, ariko babayumbe bagira Pentecost. Haleluya. Ijambo rimwe, ijambo, iryo jambo, iryo jwi niryo ryahamagaye Naomi. Twese nk'abagabo nukubwira uriya mugabo ngo Mana warakoze, waduhaye Naomi mu gihe cye, yabaye umunezero w'umuryango, yabaye umunezero wa Karumeli, yabaye umunezero w'abamama, natwe yari umunezero wacu tutamuzi, ariko twari tumuzi mu mushumba. Yabaye umunezero w'abana bari mu ngano rwe, yabaye umunezero mwiza. None uramuhamagaye Mana, ni wowe wamuzanye kandi ni wowe muhamagaye. Kandi umunsi wamuzanye titwakoze inama. Imana ndicaje abanyabujumbura, tiyicaje umuryango wa Gedeo, tiwicaje yamuzanye kubw'impamvu z'icubahiro cyayo. None muhamagaye, byaje byamubwiye ngo Naomi uravukira muri uriya muryango. N'iryo jwi ryamuhamagaye rivuga ngo iminsi yawe naguhaye da mama irahagije, ngwino tubane kandi uze umunezero w'iteka. Haleluya. Haleluya. Nico icyo tuza tucumva cyane, titukaza twihereza ibintu tudashoboye. Ngo Imana nikora ikintu tuyibaze ngo se ngo iki kintu nguku ngo wamana we ngo ese ukuwe uteye ute, umeze ute, tuzutinya kubabaza imitima y'abantu. Oyaye titukaza tuja muri bene ayo mabwiriza, tuzoza dutuza gusa. Biragoye cyane kubwira abantu bangana gutya, cyane cyane abantu bataza basoma ibyanditswe. Birabagoye cyane iyo tubabwiye ngo Imana yaramuzanye, Imana iramutwaye, adafite aho bahuriye n'Imana ngo Imana imusobanurire. Imana igira umwuka wayo yatanze mu isi uzusobanura ibyanditswe, uzusobanurira umuntu. Hari umunyabwenge nabivuze mu gitondo, ngo ese umuntu yavuye, ngo ese umuntu yaje gukora iki, ese umuntu nava hano azoja he? Ibyanditswe bivuga aho twavuye. Imana iravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu. Haleluya. Haleluya. Icya kabiri muri Yohana 14:1 iravuga ngo ndasubiye kwa data. Yesu abwira abigishwa ngo mu rugo kwa data harimo amazu menshi, igihe kizagera ngiye kubategurira aho niho. Twebwe turabagenzi, turabapitaji mwisi, si makao mwisi, si ubuturo mwisi, turabagenzi mwisi. Uyu si umuhana Imana yateguriye abizera, uyu ni umuhana w'akazi, uyu ni umuhana wo gukoreramo. Imana yateguye umuhana, Imana itegura umubiri, Imana itegura umwuka, ibintu byose bishyira ku murongo kugira ngo igihe kizagere umuntu akore, igihe nikigera azotahe muri wa mugwa wera, muri ya mazu Yesu yavuze ngo agiye gutegurira abandi abayizera. Haleluya. Haleluya. Ngiye kubaha amakuru y'aba bantu babiri, ndangize ndatinze cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Mu gitondo ariko kuwa gatanu cyane niho navuze aya makuru. Pastor Kambrishi yari umuyumbe mwiza. Pastor Kambrishi, Pastor Serende yigeze kumbwira ngo Kambrishi ngo yagiye mu butayu, yari umuyumbe w'igitangaza. Ngo aze avuye mu butayu, ngo anyuze ahantu mukuzi, ngo Imana iramubwira ngo simana Imana izivugira ishaka, ngo Imana ngo ashike mukuzi, ngo amazi aramubwira isararo kurya izivuga, ngo isararo iramubwira ngo reka nkubwira amakuru yasigaye aba mu muhana. Amazi kurya atemba, azavuga atemba kurya, ngo abarimo kuvuga. Ngo amazi aramubwira kurya mu isararo nyine itemba, murabyibuka isarara amazi. Ngo aramubwira ngo tuza gatoya kubwire ibyasigaye bamuhana. Ndakubwira amakuru y'abagore, ubwira amakuru y'abagabo, ubwira amakuru y'abapasteri, ubwira amakuru y'abayumbe, ubwira amakuru. Ndavuga ngo abagabo bararutana. Ngo amazi, kofi, amazi, agasararo, kandi kari agasararo katari kanini cyane.
Gasara ambwira ngo itonde nkubwira amakuru. Pasiteri Serende ambwira amakuru, ayo makuru nyine y'amazi ngene yamubwiye izasigaye bamuhana. Umunsi umwe Kamburishi ari ku kiriyo, cyo kiriyo nakibwirijeho, ngiye kuvuga ubutumwa, haza umupasiteri w'umwadepere, Pasiteri Kamburishi yabaga muri ADPR, aravuga ngo mbere yuko uyu mupasiteri agiye kubwiriza, mureke mbabwire ingene Pasiteri Kamburishi yavuze. Yabwirije muri ADPR afite seminari hafi amara ukwezi kose ababwira hejuru y'umusaraba. Noneho igihe arimo kuvuga afashe icyumweru cya kabiri, ngo abona abakristo ko bararebana, ngo abona bariko basa n'ababwirana ati uyu musaza iyo wagira gusa teme imwe n'umusaraba. Arabibona, abona ko barazungumuza, abagize ikereri, arababwira ngo nza mbareba gutya, ngo nkabona umusaraba utaritambika murimo, ngo nzowutambika gutya, iki giti cy'ishinge ngo niki gitambike, ngo kugeza uzova kuri topic umusaraba waritambitse winjiye. Iki giti cyishinze, igiti cyishinze umuntu azagikoraho kumva ko batagisondetse, ngo ikindi bate gutya bashizeho umugozi cyangwa umusumari, mbone neza umusara inza mbareba mwebwe, kabona umusaraba utaritambika, uzobanza ngutambike mbone kubivaho winjiye sawa. Areka abagabo bararutambika, umuntu uzawerekwa abakristo umusaraba utaritambika mu mitima yabo, naraberetswe mbona nturutambika. Iri jambo byaje mu mutima wanje, inza nkenera ngo nicarana n'umuntu. Nabwiye Pasiteri Rukumbuzi mubwire ngo haba imiryango ibiri, haba imiryango. Aba mama aruhunyije, umuntu yohunyiza muri uyu mugoroba ba karerekwa, ariwo mbonye hunyije ayo maono, reka tubyita maono dukeke. Haba imiryango ibiri. Umuryango wa mbere ni umuryango wo kwinjira, uwo muryango witwa umuryango wo kuvuka mu isi. Umuryango wa kabiri ni umuryango wo gusohoka, uwo muryango witwa umuryango wo gupfa. Iyo miryango ibiri, umuntu ntagira itatu, ntagira ine, ntagira umwe, haba imiryango ibiri. Mwese mugenda ni ijambo rivuga ngo umuntu agira imiryango ibiri. Umuryango wa mbere ni umuryango umuntu abageze iyo avutse aba yinjiye mu isi. Umuryango wa kabiri ni umuryango wo gusohoka witwa umuryango wo gupfa. Uyu muryango mbere yo kwinjira nta rubanza, nta n'icyo umuntu abazwa, kuko iyo yarari ibyo bintu byose iyitere ntibiza bikorerwayo. Umuryango wo gusohoka, iyo umuntu asohotse azashika akabazwa iyo ibyo yakoze akiri hagati yo kwinjira no gusohoka, kuri iyi tere kuva aha kugeza aha aho umuntu yinjiriye naho yasohokeye, aha kuri iyi tere, muri iki kiwaje, muri surface. Niyo ngiye kubasobanurira. Semene haleluya. Iyi topic ndayikunda cyane. Bibiliya yavuze ngo Dawudi amaze kumenya, amaze gukora icyo Imana yashatse mu gihe cye. Haleluya. Haba igihe cy'umuntu, igihe umuntu yinjiye abageze mu gihe cye. Bene data, ubu turi mu gihe cyacu, Kado ari mu gihe cye. Kado uri mu gihe cyawe, Kado we uri mu gihe cyawe, Kofi uri mu gihe cyawe, bashumba bacu muri mu gihe cyawe. Kandi muri iki gihe aha umuntu aba yinjiye kandi atarasohoka hano, Imana izikora ikintu kimwe, izi guha amahitamo. Aha hantu haba amahitamo. Imana muri iyi interval haba amahitamo. Aho utangarira amahitamo, Imana ntizayivanga mu mahitamo. Imana yabonye
Satani yamanukiye Adamu na Eva ikabibona, akaza Satani yihinduye akaganiriza Eva, akamuganiriza, yaruha akamukonvenga kurya imbuto. Imana ndiyohereza marayika waza mubwire ngo we urakora iki, we ibintu biza bikuru. Oya, ama Imana icyo yakoze yatanze message, iramubwira ngo Adamu nawe Eva, dore iyi mbuto ndiziri ntukarye. Ihashyira icyapa cyanditse nyine mu cyapa, iramubwira ngo iki kintu stop, ibishyiraho sansenike, iramubwira ngo iyi mbuto ntiziribwa. Siko bimeze, niko byanditse. Bishop Mathias iramubwira ngo imbuto no, iyi mineke yose uzoyirye, urya imishaba, urya inkeri, urya imbuhu, urya inanasi, urye imishishiri. Abanyabyura bazi imishishiri na zafu. Urye uzurye uyu mubandi, uzugenda urye, wikonere muri uyu urye, uje kuri uruhande urye, ugaruke kuri uyu urye papa, nurangiza umwe n'aya mazi uguma umererwe neza. Ariko ngushike kuri ya mbuto, Imana iramubwira ngo attention, imumenyesha, imuha amakuru. Icyambere ni amakuru, niko kuri radio baza bavuga ngo icyambere ni amakuru. Hari umugabo umwe ukomeye, baramubaje ngo ese ngo ikintu kiza gutera ubwoba ni iki kwisi, ngo nige haraye nta makuru, ngo azararajuma nico kiza gutera ubwoba kwisi, ngo nico. Baramubaje abanyamakuru ngo ikintu kiza kigutera ubwoba kwisi niki, ngo nige haraye nta makuru, nico. Kabona umugabo araye nta makuru, abafite ntabarigishijwe imbaraga z'amakuru. Icyambere ni amakuru, Imana imuha amakuru. Hanyuma amahitamo ahagata naye ku ruhande rwe. Aha igihe yinjiye atarinjira, nta bushobozi yari afite. Amaze kwinjira agahabwa amahitamo, akabwirwa icyo agomba gukora n'icyo atagomba gukora. Icyo kintu kirakomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Bibiliya yavuze ngo Dawudi amaze gukora icyo Imana yashatse. Hari n'ibyo Imana idashaka mu buzima bwacu, duhura nabyo umunsi ku munsi. Hari ibyo Imana idakunda mu buzima bwacu, duhura nabyo isaha ku isaha. Hari ibyo Imana itishimira mu buzima bwacu, kandi twabwiwe, twigishijwe, twahuguriwe, tweretswe, bakatubwira ngo dore ibyo Imana ikunda, dore ibyo Imana yanga. Dawudi amaze gukora icyo Imana yashatse mu gihe cye. Dawudi yubatse insengero, ntiyubatse nko kubaka, ariko yasize ibyo kubaka. Abazasoma yasize pla, yasize amapasho, yasize ibintu byose bigomba gukorwa. Dawudi yakoze mu gihe cye ibyo Imana yashatse, arasinzira. Umunsi Dawudi tuzatumusoma, umunsi azosohoka imbere y'Imana, Imana izamubwira ngo mu gihe cyawe ntiwafushije igihe cyawe ubusa. Iminsi yawe wayikoze neza, iminsi yawe wabaye mwiza, iminsi yawe wakoze ubushake bwawe, iminsi yawe wararirimbye, iminsi yawe watabaye Abisiraheli, iminsi yawe warasirimbye, iminsi yawe wakoze ibyo wagombaga gukora, iminsi yaje ntizapfa ubusa. Niko wa muririmbyi yavuze. Haleluya, iminsi yaje ntizapfa ubusa. Dawudi mu minsi ye, Imana ntizigira isoni zo kwitwa Imana ye, Imana ntizigira isoni z'uko tumuvuga, nawe ntazagira isoni nimba aza twumva aho twicaye. Ariko Dawudi azavugwa bacu, Dawudi azavugwa. Imana yarafashije igihe kimwe mu 2017 ija muri Isiraheli. Twashitse i Siyoni muri Isiraheli,
nageze muri ariko naraneza Bishop Mati nawe ngira ngo ageze twashitse bazagera Isiyoni baratweretse ariko naranezerewe ikintu cyanejeje nukugera bamatubwira ngo tugiye kumanukira Tel Aviv. Iyi ni Tel Aviv ijya tuzadusoma muri birati cyane turamanuka inje ahantu mu bwiherero namapfuka Tel Aviv zasoma mu zanditswe baradutwara ariko hanesheje kuruta hano ni Bethlehem. Nasi Bethlehem baducumbikisha kwi hoteli yitwa Hotel Bethlehem. Aha baratubwira ngo bwarake mu gitondo gutya iyo hoteli batkurashemo nko kuva kuri iyi nzu ugashika kuri iriya nzu bari abantu bariho bari abakristo bahagaze ku modoka naho niho Yesu bamatwereka ngo aha niho Yesu yavukiye, aha niho Yesu avuka gutya naha bamuteretse ngo bamare kumuhanagura bamushira kuri uyu muvuri ngo barangize naha baza bahasuka amavuta twama twinjira aho hantu ahantu basasuka amavuta twinjiranye n'ikundi yaba Nigeria benshi cyane aba Nigeria bazagenda ari benshi cyane igikundi kinini cyane ngo dushike bama ahantu bamuteretse gutya Maria avuye kumubyara bariko bamuhanagurira kugira ngo bamutereke mu muvuri urye tuza dusoma winga baza bahasuka amavuta namasanga abagore baba Nigeria n'abagabo baye baharyama naje namashika ndaharyama undi yamashika bamatugira ikirundo ikirundo kingana gutya nabwo yatemeje baga ndapfuye ni mureke mva ndahwereye I Bethlehem. Hallelujah. Yesu yavukiye Bethlehem ngo bamujyamisha mu muvuri n'umunyembabazi nyinshi cyane. Yesu Daudi yageze mu byo yakoze yariri Daudi taza uyu munsi azavugwa akongera akavugwa ahari nimbaza twumva iyo communication baza bamuvuga muri Israeli mu matorero yacu twese tuza tumuvuga tugira abana bitwa ba Davidi tuza tumuvuga tuzoguma twitwe ba Davidi tuzoguma twitwa amazina y'abakiranutsi Imana kubera mu gihe cye yakoze ibyo yarakwiye gukora urutonde rw'Imana yaturemeye. Daudi yabikoze avuye inyuma, Daudi yabikoze abikunze, Daudi yabikoze avuye icyuya cyinshi, Daudi yabikoze umutima wiwe Imana ikaguma ikamubwira ngo Daudi we haleluya mu gihe cyawe wabaye mwiza, mu gihe cyawe tiwankojeje isoni, mu gihe cyawe tiwafashe ibiheko, mu gihe cyawe tiwaramije ibigirwamana, mu gihe cyawe wakoze umurimo, mu gihe cyawe wigishije abantu Imana, mu gihe cyawe nanje sinzangira isoni zo kwitwa Imana yawe. Haleluya. Mu gihe cy'umuntu beneda ubu turi mu gihe cyacu bashumba zanangazwa n'ikintu gikomeye cyane mwuka yigeze kumvishura muzi ko ni gitangaza nuba amazina y'abariya mu gihe cyabo bakoze ibikorwa byiza amazina yabo tukiyitwa mundebere imyaka Daudi amaze ariko uyu munsi ba Davidi ntibabarika ibihumbi n'ibihumbagiza ba Debora ntibabarika Naomi ntabarika n'uyu mwana wagiye yitwa nde si nyirakuru nka nyirakuru ariko amazina y'abantu batakoze mu gihe cya ubushake bw'Imana ni ibivume tibaza bavugwa wohura n'umuntu uvuye mu kanyanga ukamubwira ngo Kayini we yo gukubita ishupa ariko umubwiye ngo Abeli we umva we mu gihe cy'umuntu iyo yakoze ibikwiye kubikwiri. Haleluya. Mu gihe cy'umuntu wohura n'umukobwa wiyambitse imyenda y'amaraya wamubwira ngo Ezebeli we uzomuha ariko umubwiye ngo nyina wa Yesu we Maria we nimwumve
ibyiza umuntu akwiye gukora kiri kuri tere. Haleluya. Ubu kubera ko baza baririmba ngo macho ya Bwana yaona pote, tukaba bagira gutya macho ya Bwana tukabona nk'umuntu ufite incagwatsi cyangwa rucama yagiye mu bigirwamana. Ariko umuntu utazi ukora ubushake bw'Imana habe nawe aza iyo twomubona afite rucamana ubunyi abashize n'aba apana we abashize n'abana be mukana, abashize n'abana icangiro no gusuzugura ababishize ku maraso ye. Mwumva kitari ubushake bw'Imana mu gihe cy'umuntu, titurangare mu gihe cyacu. Haleluya. Bashumba beza mu ikini gihe cyacu. Enoki izi uziko n'abaperezida bo ku isi amazina y'abakozi b'Imana bakomeye, iryo zina rizariza bagira amazina bazashaka izina. Usarire n'umuntu ukomeye witwa Herode, uziko na muze uravuka ngo nimugira maternité bavuga ati mama umwana wawe ngo ariko none ariko Herode we aka kana ni ka Herode. Ye Herode ese muzi Herode titre yaragira, muzi Herode icyubahiro yaragira, muzi Kayafa icyo yarari cyo muri societe. Ariko mwashaka mu byanditswe icyo Imana yashatse ku buzima bwe mukakibu tacho Kayafa haba tanyandiki haba ya Kayafa. Ariko umukobwa witwa umudosi wa mudozi muzamwita gutaha nuko nyine tayeri ni tayeri si meya indebe ya tayeri si chef de cas tayeri kuzanira mariba yacitse ngo ngaho tayeri si meya si guverineri. Ariko umukobwa muto witwaga ni Tabita Dorcas ariko agenda mu mutima we yahoraga aririmba ku manywa na ubushake bw'Imana ngo akadoda agasona tayeri mwiza we agasona wakagenda agafata imfubyi n'abapfakazi akazanira ati ngaho nimwambare imbaza Imana y'Isiraheli. Haleluya. Ubwo bushake bw'Imana, ubwo bushake bw'Imana umuntu azakora ubushake bw'Imana atarasohoka mu gihe cye. Umuntu azakora ubushake bw'Imana akiri kuri ubu butaka. Umuntu azakora ubushake bw'Imana akiri Bujumbura. Umuntu azakora ubushake bw'Imana akiri muri Afrika. Umuntu azakora ubushake bw'Imana akiri muri uyu mugabane. Nshuti muvandimwe, igihe nusohoka uzosohoka niki? Hari indirimbo ivuga ngo bazatinya guhagarara imbere ye. Bazatinya guhinguka imbere, bazahinduka ubwoba gusa, iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe. Haleluya. Uko wiyambure imyambaro mibi, imirimo mibi abantu baza bayambura bakiri kuri ubu butaka. Nuko mwiyambura imirimo mibi, nuko mwiyambura imirimo y'umwijima, nuko mwiyambura ubututsi, nuko mwiyambura imvugo mbi, mwiyambura uburozi, twiyambura ubusambanyi, twiyambura amagambo mabi. Haleluya. Bazatinya na Yesu. Haleluya. Banyuzwe n'amaraso, ahubwo yakwigisha amaraso, imyambaro yawe. Imana icyubahiro. Bazatinyuka guhinguka imbere, bazahinduka Yesu akwambikiye y'ubukwe. Haleluya.
cyarambuye kugira ngo uze winjire wambara imyambaro myiza, wambara umutima mwiza. Tibaza bawambara baravuye muri uyu mubiri. Uyu mubiri uri kuri tere n'igihe cyawe cyo gukorera Imana. Haleluya. N'igihe cyawe cyo kudodera abapfakazi. Ntibazadodera abapfakazi baravuye muri iki gihugu. Oya, ntibazadodera abapfakazi baravuye muri uyu mubiri. Ntibaza baza gusirimbira mu ijuru, baza bakora imirimo myiza. Ubu turi kuri tere. Naomi tiyoba gikoze imirimo myiza ntimurebe ngo na Pastor Kumbuzi Imana iguha umugisha yasenze isengesho rivuga ngo hahirwa abapfa bagira gute, ngo bagira gute, baruhuke, ngo kandi imirimo yabo ijane n'abibakurikiye. Niyihe mirimo zo gukurikira ukiri mu isi? Niyihe mirimo zo gukurikira ukiri mu isi? Bene data, utarasohoka Dawudi amaze gukora imirimo, ibyo yashatse mu gihe cye arasinzira. Ubu Dawudi ntiyoba gikoze imirimo kuko iminsi ye yo gukora yajanye nawe. Turamuvuga, tukamusobanura, turamukunda, twitwa amazina ya abana bacu baza bitwa amazina yabo n'ayandi mazina y'abakiranutsi. Bene data, basabiye umugisha, basabiye ubwenge bwo gwishurirwa. Aho turi niho tuza dukorera imirimo. Aho turi niho tuza dutangira amaturo. Aho turi niho tuza dusengerera ibihugu. Aho turi niho tuza dusengera abapfakazi. Aho turi niho tuza twubakira insengero. Aho turi nituva muri uyu murimo, muri uyu mubiri, nituva muri iki gihugu, nituva muri iyi si, bavandimwe, tuzosohokera. Reka mvuge iri jambo soza. Bibiliya yavuze abadusomeye ngo nyamutunzi we, haleluya. Nyamutunzi ndiyigeze, Imana yamuhaye umugisha. Reka mvuga ko ndangize mu minota 5. Imana yamuhaye umugisha, ko muri uwo mugisha ntawuze usanga pare y'Imana, ntawuze usanga nyamutunzi yubatse ikanisa, ntawuze usanga nyamutunzi yagiriye neza abapfakazi, ntawuze usanga nyamutunzi yagiriye neza imfubyi, ntawuze usanga nyamutunzi yafashije abapasiteri, ntawuze usanga nyamutunzi yacusuye imfubyi. Nyamutunzi yarariye, aranywa, ararya, arambara, aradamarara, akora ibyangwa, arinezeza. Igihe kirasohoka, wa muryango wo gusohoka igihe kigeze ngo asohoke. Yemewe, haleluya, Amen. Nidusohoka ntituzosohokera twinjiye twese umuryango n'umwe, ni kwisi. Ariko nidusohoka ntituzosohokera mu muryango umwe. Abizera bafite portail, abizera bafite umuryango wabo, abizera bafite gate yabo. Iyo gate, uwo muryango abizera bazosohokeramo. Aba bamarayika ngo Lazaro yarasohotse gutya, ngo abamarayika bagira gute, baraza baramufata, bamamutwara, bamwica mu gituza cyane cy'Aburahamu. Nyamutunzi na Lazaro ntibasohokeye ku igeti imwe. Abizera ntibazasohokera ku muryango umwe n'abatizera. Abizera n'abatizera bagira amageti abiri, bagira imiryango ibiri, bagira amaportail abiri. Domela ayi dukomeza urugendo turi hafi kugerayo. Haleluya. Nyamutunzi na Lazaro kofi ntibahuje imiryango. Umuryango wa Lazaro wari wuzuye abamarayika bamutegereje. Umuryango mwakingure gutya, y'amasoka abamarayika bamufata, baramuterura, baramutwara. Ati data we, yo bamwomora. Ati ambara umubiri utabora, umubiri udapfa, umubiri utarwara. Haleluya. Bamamutwara, bamwishaza ngo mu gituza cy'Aburahamu. Igihe kigeze, boss, vuga ngo boss we, uragiye. Yamagenda nyerera agera ku igeti. Aranyerera ngo agere gutya, portail irakinguka, yamasanga abadayimoni barahicaye. Ese abana abaki tunga, abana abaki n'abadayimoni.
baje kugira gute niba baje gutega bamafatira kadere zake amamubwira ati papa wakoze ikukiri mwisi Imana yaguhaye ibiryo ati cyane wahayeho abatari bafite toya aho noko bamamufatire bamuturuka inyuma n'imbere ngo agaririye abashize avuga ngo yo ngo yibuka bari umuntu abiwe bangahe batanu ngo badakishijwe batahaye inzira y'agakiza ngo arabibuka yemewe ngo abwira Aburahamu ati jewe yarateresa tuku ndakandi